memberikan partisipasi penam segelahna semangat Bapak rencana nada rentah goba cikap ku tengah desa Kedu. Berjut widah ayo duwe nande bakti kai salahku turi kendage man bangku nande bakti telah kuat di jerong getna ani karena berni rusuk kumuli ndekaro kampus sayang mulai cari ku tahan ke tengah berni gelah nalit nukur berasuari si pagi las rikut kin peudan nawarie peku tahan gelah nalit tanggerenken ku kelengi dah ini laboy ting milih-milih perban keleng na atiku kampu sayang perban cintaku man batu perban keleng na atiku kampu sayang mulih cari ku tahan kentengah berni gelah nalit nukur berasuari si pagi
susurku mulih ndekaro ula curiga perban keleng na atiku kampus sayangi mulih cari ku tahan tengah berenang telah nalit nukur beras suari si pagi las rikut kin peu dan nawarie epeku tahan gelah nalit mantang gerenken ku kelenu dahine laboy ting milih-milih perban keleng na ateku kampus sayang tanda cintaku man Bandung perban keleng na ateku berenang mulai mencari ku tahan ke tengah berenang gelah nalit nukur beras suari si pagi
tepuk tangan semeriah naman Bapak Ron Teras nang Deronta. Indah lebohkan kami bintang tamu kami.